نسدر ومراحة كيني إمي قارن وورد تريد سنتر لا جراوند زيرو أني ذا غلين قريبا 3000 كمذانا دي 11 سبتمبر 2001 سوفوس نرفراف نكوني ذي غنت نسدر ذا كيني باش هاد نسمي كتير ثواغيث يضران يتمرث قبايليث يزوج آلاف ويون أني ذا موثنا 128 ذي المزير وقيمة أكثر من 5000 ذي عيفيين راساكي بوسا توان غان صرصاصنا الكيراث ذي كفوس من الجزائر ثم هرسانت ثرفراف إلى من دبايا كيني أمو السوق فراني مان تمورث ني قبايليين ياكد ونظار فرنت ديال الراي باش كيني هاد السمين 14 دي جوان من كل سكاس اس نوغلان اقبايلي لان الإخوان الى البطل اي تعدي فلانا امثال نشوف العقل وثقه بلا كانوا يقولون خمنوا روح شويه من المحبس تروح على المحبس تروح في يد وشد ومن غن الجاز مع تربوث كانوا يقولون تروح على 4 ديال هذه كنت بيامور كانوا يقولون تروح سير بالسلفي et parce que je suis convaincu nous allons arracher notre indépendance tôt ou tard. On est dans le même loin. Et puis j'aimerais tous les messages d'espoir, de courage sur nos vies de l'Inouïach. سفلاون وفلان في كان وسيله ثلاثه نسميتيا يالاس شو داريفوران شو داريفورون انسحسب لكن افيدنا غايتا مي بان مزايا داريفورون شو نيان ساليزيستيا وهذا بون ني هذا بون زي ني هذا بون يعطي زميرات على الصغير امنو غنا غتقبايل امنو غنا غتسلليا أمنو نغال ثوبوز بوينا ذا يبدن بوينا ذا رايكنين أما الكتيد أما نصوف غادي نحبس أما نارد تبلي سيت مرتق بيني القبايل Le message que je veux faire passer aujourd'hui n'est pas destiné à celles et ceux qui sont déjà convaincus, mais même uniquement à celles et ceux qui sont présents à cette commémoration de la journée de la nation kabyle. C'est une journée de mémoire, une journée que personne parmi nous ne devrait oublier. Une date qui fait encore souffrir nos mères, nos pères, nos frères et nos sœurs. Mais les pleurs de ce jour-là n'ont jamais osé franchir les frontières de la Kabylie. Je tiens à exprimer toute ma solidarité aux familles des victimes brûlées vives en 2021, 2022 et 2023, à nos prisonniers politiques kabyles, comme mon ami Mustafa, Sifat Selvarouche, Velaïd Yassine, Mira et plein d'autres, et au Canada comme celui là. Vivement la libération de l'Ukraine, vive la stabilité pour l'indépendance. أسيرم إلا أسيرم أني أزكى الوغال تكودي يبكينا فقرس لما لا نريد سيدنا قاموس الخاصة كلي لا بالبطل التي إذا قررت اليوم لما لا نريد الطفل لا نريد سيدنا قاموس إيه ثوري هي الصور شويت هي لا يسن توالي فراشة ديال اللون بداية الثمام لا الثمام الوراء البيت الثمام تكون الموبايل الوالدين
يتدرس إيه ألزم كيف هكا يتدربوا يوكلني ألف كثيرا وين يديروا ثانية ثمور. Donc en attendant هذيك لو بغيت غادي سعيد évidemment vous invite à تقيم شويه ميداش et puis on va l'accompagner dans cette création parce que c'est une création. Par rapport à ce que et le genre, c'est la terre de là, comme un jeu de la résistance, c'est ça le courage. C'est moi qui تنادي toujours الجنس الكبير ولكن الدراسة parce que ماشي قاعد toujours à chaque fois تعاود تقرا ماشي ما تقرا نسنا لا سيكوريتي ديالنا ولا لي فيكتيم اللي يديرون وفوالا قاعدين نسينا هذا et voilà les suivantes des manifestants يمكن الفن للطرف الكبير دونك يبي ان ليفر الكفوسيس تمن ذاكي بيبلانديس voilà après il donne des symboles et تنمية أقدر دي تمديليث بواث نواغلان أقدايلي أزل دا حميان وفي الوكل لندينا يوذاك يقدشن يوك نسا أكتمديليثا أديلين ونشبح أس نواغلان أقدايلي أكل من لا وكي ديسا في اللون ديسا غاف موث أقدايليث وذاك اللي يتسكن أسير مقرن هذا ويدي لان دي سموث ذاك أمنو يتكمل خاص ما تكممت رانس غافي مذنن ذي هنا ونكوني نوهيم تزلي ذمن تقول لي يعد ذي ثمورة نتلليم أم فرنسا أمريكان كندا الكيبيك الرويوم-أوني يوكن أدن لقن في غريم نوغفق ذيليم إثيموننت إثيلليم تنمير تفسقسيم أفين عنان يزرفان تلاوين سحوس فغطاس سي ثيرزن عنايا نتودرين عندما بوليسن دي جدرميين أستروزو الحرمة نتودرين قخامن تساوين تلاويننا يسنا يستمثنا دي قخامننا أما لو كان نلي نمزيك لو كان تموت قبيليت تبدغ في يمانيس تيلي ما يقود يضارو يرا تموت قبيليت تسكير ديك منور نتللي بغرفة قبايلي ونقبلها البطل والمقبلها والمقبلها البطل اللي يعدين في اللاسنت ذا شو انا حسب ذاك تلاوين ذي مدانا ميرقزن سيزار فنسنت سلكمال أزكى تموت قبايليت مراتيلي تمونانت ثم لا كونستيتيسيون نتموت قبايليت تين يقف كان يزال فانيس يثمطوث أكل مالا ذا شو
نك ماشي دوين يتسنن حالا سووال نغزر في يوران ذي قشر من الكغض ذا صاروف تلاوين تقبيليين وسيغطس يسيم وسيغطس نيسيم أكد وراوي وبقوا غير إوا كنا دي دير نزكا دي دير تزكا دير الحيف نغسا نتاني زالفان نسنت يسال الفذنت يقرا ينسنت دي ثمرت نسنت ذا شو أمنو أين ندحل لا ثمتوث ستين ماديس وستي تكالا ورقاز نولث دي تونس بورقيبا دوين يفكاني زرفاني ثمتوث سواطاس يحسب ذوك صاروف أتونسي لكن ثمتوث سامي زرفان أمرقاز مشى اسمي يموت بورقيبا يساد بن علي فرند تبضل تردوث فرند أثيتشومال أرن ثمتوث تثونسيث الوندا إثلام وقبل أدياوض بورقيبا إيهم ثمتوث الساقيني كتساويهم سيني من نوغن يونا فغر فقديلي تسيل اللينس ويض غافيز الفانيس ورجيل أتتو أمنو إتيعنان نتسستي ماديس ثمتوث فقديليث ثكلال القدر ثكلال أتيليوم تمونانت أتيليوم دي ثليليوم دي القدر ياكو دي صعب أين عنان السقسي ويسين تيريرين وديرالا وذابو أمهرسان أوال أفينو كن السلطان السقسايين ماذا قلنا وثيفال الوقتنيون البوتفليقة ثورة قسمي دي بوض تبون الرجاز والنسايا والنسايا ما قرنوا وسال اللغة ضربوا ذوين دبوين يسلسن يوكن هذا يحكم ثموث وادخل من البغينسن ادخل من البطن يفغان وذا أتعبين اليريم جيون ويتخمم نرى ويتوالي نرى نيق ويني ثت دويني نوا ما ديك السبب تيدت ثوري دي بواقيني كيف القرص باليوم دي ثوقلو ثملا دي الوخدين بوتفليقة ذا شو تغادي نرتفير ولاش أذابو أمهرسان أثلاس ذوين ويزمير مرام أدي يبدل تيكليوم غادي يبدل ثموغليوم يثموت حكمت السدرع أسقرن باليوم وتسرحنا رام إوذابو ألا ما السدرع نكوني نخضع الدراعين نكوني نسوال إذا الفن بلدان تدسيوين تيقرا غلانين يوكن أدقرنتي من نسنت غرفق ديليوم يخلال أدي يدير دي فيليوم نكوني نكثكان أدي نسكس ثمور تقبيليت قالتو الشارع من الجزائر ومن بعد جايين ضبرني قرينسن وكنا نسكسن إما نسن سيتو الشارع من البطل نذابو يساعدنا نكوني دابا الكاميرا ديال السكن لا ميثود انا ندلفك ومن بعد ديال ديون يخدم في الحارتيس
c'est avec la répression actuelle, on a l'impression que c'était mieux du temps de Bouteflika. Effectivement, cela ne devrait pas, pour autant, embellir ou redonner de l'honneur à un pouvoir qui a toujours été dictatorial. Ce n'est pas parce que l'occupant d'El Mouradia était un peu playboy, un peu joueur, disons, que pour autant la nature du régime avait été modifiée. Non. Ceci dit, quel que soit celui qui est à la tête de l'État, quel que soit le détenteur véritable du pouvoir en Algérie, la Kabylie réclame son indépendance de lui et une discussion, une négociation des modalités de cette indépendance. La déclaration unilatérale d'indépendance est là juste pour mettre en place le cadre dans lequel les négociations doivent impérativement avoir lieu ou n'auront pas. Voilà. La troisième question, au même moment où le gouvernement kabyle en exil s'apprête à déclarer unilatéralement l'indépendance de Kabylie, nous observons des développements intéressants dans la région, tels que le Moyen-Orient. D'un autre côté, l'élection du président américain qui parle une première fois d'une nouvelle carte du monde. Est-ce un hasard ou bien c'est le cours de l'histoire qui devrait être ainsi et que le jour de la victoire est proche? Les conditions internationales sont toutes favorables à l'émergence d'une Kabylie indépendante. Le monde libre a besoin de soutien et d'alliés régionaux. La Kabylie offre la chance à ce monde d'en être un. Donc, effectivement, ce que Donald Trump a apporté de nouveau, c'est la désacralisation des frontières jusque-là héritées de la colonisation. Il est dit que le monde doit changer. Et effectivement, le monde changera en fonction des peuples qui veulent ce changement. Et la Kabylie le veut. Et elle appelle les États-Unis, justement, à l'inclure dans la future carte du monde. La Kabylie sera un facteur de stabilité pour la liberté et la dignité humaine. Donc, les conditions internationales plaident en faveur de l'avènement d'une Kabylie indépendante. Ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et l'Iran, ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, avec le monde occidental qu'il soutient, plaide en faveur, effectivement, de l'isolement de l'Algérie, qui s'aligne, bon gré ou mal gré, sur la Russie de Poutine et sur les thèses iraniennes. Il est dans le mal, dans l'axe du mal absolu, et devrait nécessairement avoir son tour qui viendra bientôt pour ne plus être un élément gênant à l'avènement d'un monde de liberté et de paix. Et la Kabylie participera au changement de ce cadre international en tant que nation civilisée et libre. La dernière question. Le régime algérien réprime, emprisonne et assassine les Kabyles depuis 1962. Face à cette réalité, où aucun espoir ne semble permis au sein de l'Algérie actuelle, quel message avez-vous pour le peuple kabyle dans ce combat? Mon message est le suivant. Courage. Tenons tous ensemble. D'abord, il faut que cette peur soit vaincue. Mais avant de vaincre la peur, d'abord, assumons
notre devoir de solidarité avec les militants emprisonnés et avec ceux qui subissent les tracasseries judiciaires à longueur d'année. Ça, c'est notre premier devoir. Ensuite, il faut toujours travailler à faire en sorte que la peur disparaisse. Je me souviens de cette phrase, je ne sais pas si c'était Clémenceau ou Gambetta, qui disait au temps où l'Alsace et la Lorraine étaient allemandes. Il avait dit n'en parlez jamais et pensez toujours. Donc on peut ne pas parler d'indépendance de la Kabylie, mais on y pense fortement chaque jour. J'appelle toute la Kabylie, tout le peuple kabyle, toutes les Kabyles et tous les Kabyles au soutien à la déclaration unilatérale d'indépendance. Faites des comités, faites des communiqués pour le soutien, même de manière anonyme et même de manière clandestine. Nous avons besoin d'être réconfortés dans notre démarche d'une déclaration unilatérale d'indépendance. Je sais que, en le disant comme ça, les mouches électroniques algériennes vont être activées pour dire « je suis kabyle, mais je suis contre l'indépendance de la Kabylie ». C'est quelque chose de fou. Un kabyle qui soit contre l'indépendance de la Kabylie, c'est du jamais vu. Quand on est un kabyle, on est nécessairement pour l'indépendance de la Kabylie. Personne, aucun membre de la nation kabyle ne souhaite la dépendance et l'esclavage de la nation kabyle pour un pouvoir, un État, un autre pays que le sien. Merci.